e ma Kumasi na mo da beto Akufo-Addo ba we ni no so beye e da beto na edi na e compare na ehu se Akufo-Addo ana edi Kumasi abro na ehuru no ho ni nyina ya bo no ntonto omompani da mahama bebi a obi amechia wo me bo abaso ne me se ubo nie o ka se nkrofo bi de omuni nkaye na o de gold kura ye kwan ma wo mu a omo nkaye na o se che mesa bonsu wa few ubo nie je ubo yo ka ene ye nukura pepepepepe efise osi ahenfo eni Kumasi otu ahenfo ene ye Kumasi ana omo a na asisi ahenfo omo na asisi president ya banyina from 92 so omo abato nko na mi ebi obi di president o Ghana nti from 92 president bia obedi su bia na Kumasi na si no nti monfo mu na achievement ne mra ne emehwe se Akufo-Addo ana ayi nipa bone a na omu wi a man tinya nkasa Sante region die se mo kan sa de a kame mama Sante region records enyuma Akufo-Addo aye na mo si Kumasi na empuntu bi enko so nti no mo de monfa Kumasi empuntu a from 92 president for mo de mo besisu na no omo aye na monfa Akufo-Addo de mra e Kumasi ni ensu yemfa bi mra na se enya ni na ye gu Akufo-Addo ni masi ni na etimi ehuru Akufo-Addo nti ne de omompani nada mahama obuonie twa okrusin ye ukaye no na ye ntie yinum bi ne ntie ase se wodidi atem wankasa yie uwie wodi baachimfo so beka kire se ye mafia ne ntie ase edidi watem na emum ye hu se kota no se woye the whole na Kumasi na gold kura na ka omde ebesa yuboni aye enne president yere etimi ato ne botom sika e de akusi maternity ward enne Kufuor dan ye obesi ye ka enure ma ye se ase ye week ye dwiri ni nyina gu konfonochi asa ye si foforo ye se onye ehwe enne airport na ye ketwa ye international ye se enye hwe enne obuase akwan nyina ye se onye ehwe enne ukoko no ngunu odumase no ma enyuma ohu na hospital ni schools ye se onye ehwe ntie na yesre se omunfa from otu osi ahenefo yi munfa nyina mra yenye compare ni hu se Akufo-Addo do bai wa ma yehwe ma Kumasi ni na ajatum na se de wiase se mo se mbetum ani atan nipa e wo bra ente saa yen na ya twen osi ahenefo yi 2024 muntu MPP mu na monkofa wo mu a wo mbetimi eba so a omu ye nwuma ema Kumasi no monkofa mo mra na Ghana fo ye bonie ebinum especially Kumasi fo enkan ya munnie emre tiewa atwamu ana na generator eku nipa wo Kumasi wura fi emre tie atwamu ana na mo ankasa mo dadum so mo a na mo je mo ho anyi a yenya opampani bi se mo use phone dodo mo charge phone dodo emre tiewa yi o eni mire bebre eni mfie bebre Ghana fo wura fi emre tiewa yi mu na chichafo no munya choko nturo na omusu mfie miensa na omakatua na kam emretiawa yi mu anasifo na omunso akatwa omu nesintin ni allowance simu se yentue ne ntue kina emretiawa yi mu na adwumayefo katua ne yentua emretia yi atwamu yi na napkofo gufie na omu demonstration up and down emretiawa yi mu anana ye wo ha ye nna ye hu se de se no ma we nna ekoso na nso enne ye se amwakon Felix me to warning the first and second amwakon Felix buhu amwakon hona ye headquarters ewunti no say see omo no mto aba the whole Ghana omo kwa na to aba nti emfe nko hunti na ye second African the biggest market in Africa enka mimi mu a kanya ho na wo say ko na enso ye se ho na ye gato nti ho na ye de ko yo hwe akwan num ne ade omompani Akufo-Addo yere
enkran ho kofodua ho takrade ho bro have ho wanya ba bia nkosi maternity ward se Kumasi yo ya jetum ba ni nyina mu no Kumasifo ya sa epia bontin muntie twi na make ni ye menka asantefo because asantefo no omu de 98% no omu de omani eda ho no munim de aban na ye no omu ye grateful omu ye ungrateful no eye Kumasifo na Kumasi no nso no yese de obi abi na no se Kumasi nye mpuntu omu nka asantefo ntina me gina se Kumasi no so omu ka asantefo nye mpuntu odi anka meba asantefo so but o see Kumasifo nye mpuntu obi enfra ban no ho ntimi se Kumasi nkoa na eni mpuntu na me bese Kumasifo no eba since Lawrence time ebesi sabere se omampani bempa ana waba Kumasifo enya ne so mfaso omunka 2008 saa na Kumasifo ya ebeye dede saa so omampani kufo betena so Kumasifo ya enim ba bi omufiri o na me de me hu ni se enkrofo bi na aheda be wurem ana omoye saa na enso se de adu social media ohini ba media no ni kind of saa enkrofo bi jiwa ko jimi ni yo obetena social media so obedie kufo datem aya ko so obenye mpuntu Kumasi no na Kumasifo nya ahwe no entira me be masa statement we e be se Kumasifo no ababontin se de omutimi ehuro se chema se bunsu edi na chi agu nanim ase no omumbo no ma omampani kufo baaye obeye sie se aban we ba no bia nyuma na no se ope workers for certificate bless ebe adwuma odie wen enti wodi ka ma unimdie no wo to nyansa na ma wo de gu adwum o ma o skills na wie na wo wie a adwuma ni for certificate ni be na koya o se enne ye nya wo fu no bi se free education ye nwura ye waste mfaso bi ni so awofu a ebidio mu kokoo no masi awowa o mabra gba anya yemi kan me krom man bi de ni kokoo si awowa koji just 5 million ba enye just because that time is ka ne bani wi school no na emfie ni asoma eso sanji ni kokoo ni back ne bana chentra eso ko university o sande koi man ne ka chere ne se we de oni ni nkomfiem biem o gi ne trama opedia esanse onni binti o gi kokoo no papa no e bana nwi school na papa ne wuye papa ne de yiaw ene awreho so kokoo no a o de just small money e gi kokoo ni free ni nsem o di yaw o pene ban nkan ko keke ne ban yedie ba o wuja ne ban ho abofra no ena otimi wie school aja bie ni ho bibie ni ho a obetimi dia ko nanim ntino wadane nsanom hwe wakuni papa ne papa de ne ban ho do ama na wu awieye no so no wentimi amfa school nanko ba because why ne be so no so ejopade wo fi a papa ne betimi didi hu kakra no di bia he school no papa ndi kusia wo wa mfa nkusia wo wa se bi wade ko